Yabutshwana. Yebo baba. Samba njalo. Hayi kuyale sibili into ecijileyo sibili. Kaze kulunge ayikwazi inkomo. Yazi indoda inyoka. Yazi inyoka. Yiko abantu makutona uyinyoka babe kuqambeni igama elizima kakhulu. Yazi inyoka yasilimaza kakhulu empilweni. Inyoka yasilimaza kakhulu laphana baba wami ngoba kuthiwe inyoka lana iyatshela ubani? uEva. Ukuthi Eva into leyani isebenzwe into ethile. Kuthiwa yafika utha yambiza baba behlezi besihlezi omnyinyi. Kuthiwa yambiza athi yona Eva uyalapha sithutha lesi. Iklamo okwathiwa Batha amapele. iklamo. Yeah. Inyoka ifika itshela Eva itizwana. Uyabona into leyana kuAdam leya. Into leya icijileyo. Into lana ungafika ngathi uyayibamba. Iyaqina. Ingaqina. Usuyifaka lapho kumele ingene khona eplwini. Esithelweni. Manje ulokuzana uAdam angithi wayesazi ukuthi yena hayi Adam wayeqonqosela uNkulunkulu ukuthi uzwana ndoda. Into leyi yokulahla amanzi. Niyokulahla amanzi kuphela. Niyokulahla Ngoba amanzi. uyabona ukuthi lokhu ngamehlo ayabona inyawo ziyakhamba. So into umlomo uyakhuluma. So lokhu okucijileyo ukulahla amanzi kuphela. Ngokulahla amanzi kuphela. Inyoka yona yabe sitshela ubani uEva. Lazo uEva anti balamandla. Phela balamandla futhi. Ubani? Ngokuzwile lapha nasithile ukuthi uEva kanjani? uEva ungasomntwana omncane futhi. Yiko mina sithi bona kungasonyoka vele ndodazi ngabe si right kakhulu. Phela inyoka yasithengisa over ndodazi. Hayi inyoka yasithengisa. Yasithengisa kakhulu. Inyoka yasithengisa ngoba inyoka kuthiwa yathi lokuzana Eva. Umthina lo ungayibamba into leyo. Kanjani? Iqine into leyo engaqina wena njani? Akube izinto.